Akashvani Imphal Kshetrimayum Chitrabhanu na pau pazari. Rajapal Ajay Kumar Valan Hari Akashvani Imphal na Hogiba Chahi Humpu Asida E Pau Amadi Tongan Tongan Tharum Kaya Sandoktina Miyangi Seba Toguna Lagli Masna Lamda Masigi Nacha Nabi Yokat Pagaluna na Amato Ebegi Lipun Sagat na Bagi Pambay Ama Ori Wafu Masingasi Imphal के सिटी कन्वेंशन सेंटर द पांगथोकलिबा आकाशवाणी इम्फाल के चेई हुंपु सुरपगी थोरमदा राज्यपाल न फोंदोखिबनी राज्यपाल अजय कुमार वाला न हाय Akashvani Imphal has completed 60 years of service. I understand it made its humble beginning on 15th August 1963 actually within the Raj Bhavan complex, and then Akashvani Imphal has grown into a vital institution and informs, educates and entertains people across Manipur and now across the world also. Over 6 decades, it has played a key role in promoting national unity, preserving cultural heritage and strengthening social harmony. The station is known for its accuracy, integrity and ethical journalism, and its engineers have shown commendable innovation. Tongan ba jago isei pangthokpada tharomasi gi mapungai ba saktam oiri Tamelong District Chamber of Commerce and Industry Sinduna Toksem da Chegol Amag Manung da Amutang Hangadaba Ketel Ngasi Zelasi ADC Katamte Fagana Fangdokre Taurangasi Maru in a lamdam aduki miam the organic oiba potoxing a home mamal da Fangan and the Bagi Pandam da Packet Penny. Lebak Shimbatung Badangasi Guru Nanak Jainti Pangtole, Nominasna Lapada Guru Nanak na Takpiramba Shanti Amato Oib Amasununchi Chanaba Adu Ningsing Hale Manipurus Numit as a Pangtole Akashvani Imphal Ipau Kambuga Kanana Unabada Tangal Bazada Leba Gurudwar Committee Tomi Amana Ashum Nahai Sikhism Haiba Asiga Guru Nanak Haiba Asiga Amatani Haina Lone Sikhism gi Paujel Sikhism gi Wakalon Asi Tapna Haugalakli Mamlaba Chiklaba Kachin Amada Thabum Mapan Chupna Mapu Magi Matik Mayaina Thawai Ama Maru Hulhanli Hulliba Maru Asi Guru Magi Amrit Asibu Hek Pangjaba Mikupta Maru Asi Pokhairatuna Taibang Mangpauna Duna Sangsara Sida Mashek Mangang Yauna Nganba Pangje Kendra New and Renewable Energy Mantralina Green Hydrogen Listing and Ekon Manga Gimalayam Taki Mifam New Delhi the Tasiki Taramatodegi, Hauduna Pangtok Lagani, Mifam Masta Green Hydrogen Putopa, Infrastructure Chakoran Bayauna at Hiram Gada Kanane Nagani, Mipamasi Tasiki Gitaran Tofabo Chatagani, Kendra New and Renewable Energy Mantri Perhal Joshi, Petroleum Madi Gas Mantri, Hardip Singh Puri, Art Sciences Kiraja Mantri Dr. Jitendra Singh Yauna, Tongamba Mantralo Singi Mihuting Amadima Panlebaki delegates in Atorum Asida Sarup Yagani, Mipamasida Financing Certification Port Readiness, Skill Development amasung Technology lamda kanene nagani. Indian Meteorological Department Hari Manipur yaw na leba asig mapong kaya da akaraw yaw na ngasinong chugani. Nagaland, Mizoram, Tripura, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal da ngasinong tagani amarom Indian Meteorological Department Imphal Center na Hari lakliba numit mangani asida rajya asiki tongan ba mapong kaya da parab na nong churabi yay. Vihar Vidhan Sabha Mikhal Ahan Batanka ki vote hang thada nana ba mapungpa na sem saba lore tanka asda jila tara nipan gi Vidhan Sabha kendra chamakun mathoida hayeng ayup pung tare tegi vote thada ba hogani Mikhal asda niyom chumna amadi santi oina Mikhal pangthok na bagi dama security gi akan ba sesil tharang lokale amaromda Vihar Vidhan Sabha Mikhal gi anishuba tanka ki vote khombagi tabuk su kankalakle Rasiti dosin na aman amabu na duna ngangba yumyum da changduna vote khomba road show pangthok pa Mikhal gi rally pangthok pa na mapungoi ba saktam ori anishuba tanka da jila kungi Vidhan Sabha Kendra Chamakun gani thoida vote thada nagani vote tha asigi taramri da mashing thigani Mikhal asida niyom chun amasung santi oina Mikhal pangthok na bigi dam security ga kan basil tharang lokhatle Mapan Thor Mantri Dr. S. Jaishankar Hari Var amasung Japan leba anigi mari hena fagalapagaloina na tongan bihiram kaya da khumang Chokshan Bangamle, Wafum Masi Nepal Suba India Japan Indo-Pacific Forum da Dr. Jaishankar na Fongdoki Bani, Mang na Hai, Leba ani na Artificial Intelligence, Semiconductor, Clean Energy amasung Space yaw na ate hiram kaya da punna, Chaminana ba warip su laure, Paulo Zere.